rok sih pan ai boleh pi rok sih kan ke jongi te ke por ada kali mar bom ta ko abin ngap lang jing keren wen ki war ponam jong jen te hills yuan mi mairia belas jet balong kom ukertong jong VVP naka Voyager constituency akan ke election ada MDC ke ban long jong mentau senam hajar pesan tum tangis ngap lang jing keren ke jong jongi lari pek kat kum ke population bagi don apa India ngi hanot is gi don tang lai point nyu %. Hanot is ngam ong tang kasi jantia jongi ngam ong tang para dok pras nam jongi henry boro hanot is kawai aku akan percaya ben pau supi ladam ni ken pat habagi don para dok is tang lai point nyu %. Kamu keberit bal ni ken ni kum kibaro para dok pras nam kas jongi kasi jantia jongi ibam tang kan noe keberit ba dikata kawai aku akan pau supi ini ban itli ngindai ban ken yu tau dei na kata kisnong tau dei na kata kisnong Mr. A dei na kata kisnong Mr. B dei na kata kisnong ko aban pai pi ko aban ong pi dei ban itli ni kum kinoya lam ko party ni don ki bariu champang ki bastat ki banang lari pet mana kini dang kini ke bejia ngila persya do mana kapor kedon ko wei ke private university ke bai ke bahaban pli doktor Henry ki para guru jungi ki melaban pendap kita kasih pelai Israel ko YouTube ngalapan syai ru kita berkino ilam je parti ru ki benang basat hamtam ye sar berat bingila budin ya kini namar baki para guru jungi ki melaban pendap ye kini kasih tingila lagi budin ong laga ki para guru jungi ki melaban pendap ye kini kasih di ai yang ni dikasih jantia ya ketu kasih ni kum kino ilam ke parti ni perkat ha kata kum kom dei ben yo jong jimun toy tang lu ta wei snong dei ben yo jimun toy ni ki para do prasnam jong ni ki kasih jantia dia kata mas kuat berpau pi kuat belong dan iwei kena be yo ha kata kasih kum bakal santeli kasih la jan do handai ni yo ha kata kasih ki yo ki para do prasnam jong ni ki kasih jantia iwei kena idei na kene konstituensi nanti bagi don kita kino ilam ke besempang kita buat dia yang kita kendon, kita lar gelenti. Bagaimana yo cuma toy yang kiri buat jadi benda jongi. Secisian lagi deh. Hanya ngaskuat untuk pi sakawai su. Kahok kedai kahok jongpi. Masih yo snow kita kentian bagi nongkin sarul. Kita kentian jongi. Kita senong idaurul ni. Tiang ipai ba. Ngau kuat wong PE. Gam ga parti. Ngagam kurtong yang ga WPP. Wada emlem to do nga. Emle gini kinong ilam yang ga parti gwanang ga jampang. Gamu MP yang UM burom. Gamle gi sungut wada MLA yang ini. Tentu adu kita ada 20% yang baru ga jampang ga wanang ga wastat. Dalile kita uang gi kita ketin roll. Ga ngalagam kurtong win scam ini dalile kun mobile te kentit. MG te ga anyo ya dai. Kahok yang pi ga wis ga foto paniga. Yo gi ong te kentin roll. Ike kuah personal tu pi dua cedera clear. Dog hot yang pi, dog em juga kita kenong rem, ujian ini kita kenong rem. Dalil lagi kita ketin rule mengiga. Minum mainlah bahkan dia kumta. Ila pembiang dia kita ki anji kendon bagi labur nanti. Ila bu kita ngila pembiang rule. Wating dia kata kendon ni kata hot yang pi. Kawai kau buat dulu, kena ketika hok kejampi nama ini magari demokrasi kemdai bagi ini kata gari di dictatorship ini magari demokrasi tekan don be kata hok jampi tekan ma bhai kata gunbo hai te kinte dalilai kata kinte role jo yo gi gam yo gi ada dalilai terus saya aku beli ke parti berijit engal kamu te kurtong bun kita gi apply kita tiket hendak aku beli ya gi kurtong hamtam gini ga wajar lah bun kita gi kurtong apply gini tiket hendak ke parti di yoga kita doa jimbet go yang kamu te kurtong aku beli ki le MD hun gi persan lang ini aku beli ya ki le orang gitu gi kurtong apply ke tiket nah ini nanti yang wajar konstitusi ngale kamu kenong riam ke parti kalau angmu macam bor mau Jerman orang kamu tu joyo dengan teknologi dekasi ngale am to dang ni berput din ka ini nong rim ke parti das level jo bodin ka em ka te nong rim clean politics claim ka te ke bamsap dia le penci pai ba dia le ka kam ke bor ki sab jiwal di yang ngale da penci ba kita te iku beli biang asa cisin udah snau komen no udah jien ke parti yang ada snau ke te nong rim yang ke parti udah hap sekian go udah nong rim go walai yang ngasudu kat ni le iku beli biang asa cisin yang ke parti udah jien ngam ke te kurtong yang dengan nanti yang wajar konstitusi dalam jir kanga dalam puam
you bid ka nga ite ngala huno ko chan e huwan you want ticket gi ngala huno ko chan ite tango de jir ga ngala you bid ga nga kelmen no pila oro gi pai bayang narti ang wajar constituency sachisin ugut pada PA ketega ketitimon ketidiyang ketega bot yang pihak ketiga MDC election hanga simbol yang pra hanga te ingo ayu belajar di sini, wadi kemet kepat kau kia, kelemahan keseni kau deman kami, wadi pengat, wadi emlang ini, ya, aku belajar cibur saja.